Biyag Di Tao. Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sabali manen nga istorya wano pa kasaritaan ti isagot mi ita kat sapay lakuma tamakaited kami manen iti leksyon kan adal iti tunggal maysa. Ngamsakbay na kablawan tay pay the Ma'am Ana Lorzano ni Kabatchoy TV di Pangasinan ni Dali Failano Santos di Ilocos Norte, ni Rose Berna di Santa Maria Norte Binalunan Pangasinan, kani J.R. Acob di San Isidro. Intay nga ro dandangan ti episode 184 dito'y drama tayo Biyag Di Tao. Manang Grace, intapay mga niti restaurant sa Tagawid. Ay, sige Aida. Mabisinak mo na naggapo iti opisina ka. Ay, wan nga rod. Uray siyak. Mabisinak mo manang. Iso amangan tan diti plaza. Tano sumang patay di balay. Agluto tapay laang. Wan nga rod. Ala, inta mga anon. Tasyak mo't titaya ita. In libre nak ngamin idi na minsan nga aldaw kat. O sige manang. Naimas ti putahe nga in-order mo, manang. Magustong ka day, ading? Wen, manang. Into nagsweldoak. Umay tanto manan ditoy. Ay, wana. Sikalat tati makamu. Mga madam, mabalen ti agkanta. Ha? Agkanta tatangdanan tak. Uray inapulaan kan sidaan. Mabalinain. Ay, sana dito iti pagkantaam, Manang, kaasimot, di mo papanawan. Ala, di mulaan mo, Aida. Amangan no, manglimli mulaan da ito eh. Amangan no, pangpamarang laeng. Nga, adakurkurang na. Anyat nagan mo? Marlene, Miss Ganda. Siyak ni Marlene. Ala, agtugaw ka nga ron. Agsasango tayo amangan, Marlene. Ay, wow! Thank you, Miss Ganda! Aida! Ala, Aida! Baka nang taman ng takaasimot. Marlene, dito ka laang, wan. Tay nakagorder iti ka na mo, wan. O sige, Miss Ganda. Thank you very much! Madam nga napipintas. Thank you, itikinan ko, You're welcome. Agawid kanwan, tagawid kami matan. Igyaw na kita imatyaw. Tasyak timang bitbit. Itulod kayon, iti pagluganan yaw. Ay, saanan? Kabailan mi nga imutin, dagiti awit mi. Saanan, syakon? Bye-bye amlatan, manang. Ay, aday tan ti taxi. Para! Ala, uwi kan, Aida. Panawa mo day ta, babae. Sige, mapantayaw. Apay alimugan ka. Bumaba ka. Itulod kayo nga, Rod. Sige, Mr. Driver. Larga, mapantayaw. Ay, Aida, pababaan day ito ya tao. Bye-bye ano kayat na ti sumurot, manang. Di mo puwersaan na pababaan no di na kayat. Tama nga no agaramid iti sana na sayaat. Wow! Nagmayat dito, Nagpintas sa balay. Aida, mabut-buto nga. Santa nga am-am mo day ta ang babae. Amangan no, dadaga sa panggap na day ta. Amangan no, agin babagtitlaan. Ngam kinapudno na agsisiim, iti takawin na. Saan, manang? Di ka kadimadanagan. Madlaw mo taging babagtit kan saan. Pagawidom nga ro dun Tama nga no, sapsapulan ng dagiti dadakkel na. Nakasaritak ito ni Marlene, manang. Agkatang-katang ka no iti pagturturugan na. Kan makasumbat matitilimpyo no agdamag ka. Iso na laang takas la ubing-ubing ti panunot na. Dito yakon nga agnaadan niya, mga madam. Diyak kayaten ti maturog iti igit ti kalsada. Naglamin ichay. Sige, Marlene. Welcome ka dito balay. No kayat mo taag na dito, Iwan.
Basta jay kunakan ka di ka agsuksukir, wan. Nonya ti ibagami iti kapsat ko, agtungpal ka, ha? Wen, mga madam. Manang kunam kada kami, Wen, manang. Agyamanak, takayat dak nga agnaad dito Amok ti agluto. Agdalusak pay kan aglaba. Uredi dak swildwanan, tanasingpet kayo, mate. Ha? Okay nga rod, basta agsingsingpet ka, wan. Wen, manang. Marlene, rumwar kami na. Mapan kami nagtrabaho ka ni Manang Grace. Agtrabaho kayaw? Wan, mangopisina kami ka ni Manang ko. Rumuwarak, mate. Tainak mo agtrabaho. Agbati kan dito balay. Tapno adagbantay dito, wan. Ay, saan nga agbati ni Marlene ditoy? Nang runa tagmay-may sa ida. Mga noon niya, din ti kuditin na ditoy. Inak mo agtrabaho, O sige, basta ganad kay tirurar mo, wan. Wen, manang. Basta itulod kayo pa iji trabaho yaw. Sakto mapan agtrabahon. Manang Aida, adda akon. Ni, nagsapakan, Marlene. Sa anak pa yan na-dismiss. Agurayak di tiruar, Manang Aida. Nga lang nga rod, umunag ka. Adda tugaw di taunag. Dito'y unag ti pagurayam. Tasatan to dagasin ni Manang Grace no madamdama iti opisina da. Oh, adoy tin reseta man ng ti doktor nga agas ni Marlene, Aida. Ay, agyaman nakmanang. Gata nga kinton bigat. Masapol nga agtultuloy ti panagagas na. Tapno agtultuloy yan ti panagimbag na. Wena? Oh, adoy ti kwarta. Nayunam to inton agkurang. Agyaman nakmanang. Talaga anaya si dagmumatan tiriknam ka ni Marlene anya. Ay, masyanak mo't ngamin ken kuana. Ti amok ngamin ididamo, kat agpampamarang laeng agbagtit. Apaman nga gimbag ni Marlene. Itulod tanto ni Jebalayda manang. Katwa na, tadamot pamilya na ang mga sikasukan kuana. Narigat mo't no agnanayon iti puderta. Taamangan no kailiw mo't ten dagiti kapamilya na. Papanantayo, manang. Mapantayo ijay balayo, Marlene. Didak kayatan? Papanawon da ko? Marlene, kasapulan da ka ti pamilya. Sigurado, kailiw da kan ijay balayo. Di kag sangit, Marlene. Apay, di ka mailiw iti pamilyam? Mailiwak da kayo ba't di kailiw ko, manang? Marlene, sana bale. Pasyaron da ka inton adawayami kan ni Manang mo nga Aida, okay? Adayo ka di po iti balayo dito, Marlene? Asidegan, di tanay, di tabatok tidakkel akayo. Oh, okay. Manong, para dito yan. Naimbag nga oras yo, tata. Da kayo ka diti ama ni Marlene? Wait, abay. Ay, umay may ituludan diti balayo. Nakita mi ngamin iti plaza nga agkatang-katang. Iso at tinulungan mi. Kat bayat ti kada na iti puder mi, pinaagasan mi, tata. Iso nga da tumtumaran na nga agas na. Ken tata, ipalagip yu kumati agas na Tapno saan nga agliway nga agtumar iti agas na. Ay, pumanaw tumanan day ta, agsursur tumanan. Tilan tumanan pakiturturugan nan. Ha? Si Gabarleng, saan manan atila papanama? Sumanursur kan tumanan. Tila sirsirkam tuman abalayag. Tatang. Heh! Nagaw-awid ka may lang aming. Awan mo't lamay tultulong mo dito balay. Agdalos ka. Agluto ka. Padasin ti rumorta makaraman ka kanya. Manang. Panagkunak.
Saan a welcome ni Marlene dito'y balayda? Wen nga rod, Aida. Kanayon nga agungot ni tatang ko. Kanayon nakpay abauten Iso nga itartarayak. Di ka nga minagsuksukir, Marlene. Sa amoy, nasingputak mo, manang. Ay, kasano nga rod manang? Alamapan kami na, Marlene. Di mo liwayan ti agtumar iti agas mo, ha? Kan agsingsingput ka. Di kan rumrumwar. Agtali na id kalaeng dito'y balayo. Wen? Rumwarak, ano agungot ni tatang ko? Itarayak Hay! Kunakla na awanan ti paka-estresa. Ngam addamanan paka-estresa. Oo na yan! Ay, tanay saan a welcome ni Marlene dito'y. Isublitan iti balay manang. Wan manang, kayat ko. Di bali ta ilutwang kayo humat. Ilaba ang kayo itibado yaw. Sige. Ala, agsubli tayo nga roden iti balay. Atay ta. Naikabil ko amin ang akawas ni Marlene dito dakilabag. Alain yun si Bado na. Ampunan yun ni Marlene, madam. Talaga ka di asan nyo akailiw ti anak yo, tata? Kasano akailiw ko? Day talag papaanawat amuna day tanga aramidain. Saan lang aruda na makatultulong dito'y balay? Ngam natangken pailat ulo na. Ha? O sige, ikuyog mi nga rudan ti anak yo iti balay mi, tata. Ay na, may mayat no saan nga agnaed ni Marlene dita. Ta nakakaasila ang ti pampamayan dagiti agasawa ken kuana. Ha? Anyat ka ti asawa nana? Nauyong ti agsyuman ken ni Marlene a babae. Kanayon na apapanawon ni Marlene. Iswa nakaran betan ti ama ni Marlene. Napatpatugan ti maikadwa nga asawa nangam ti mismo nga anak na. Anya? Wain, madam. Agpaiso amin nga ibagbagak. Uray agdamag kayaw, iti daduma akaaruba mi ditoy, madam. Nana, ayan ka di tipudno nga ina ni Marlene. Nabayagan na nagsinada, iti amana. Kadamag ko nga adan sa kanaw, iti abroad. Diya ka mo no agpaisaw. Basta day tamutan, nga ngam kunada, adamot kanon sa sabalay, apamilyana. Anya? Iswa na saya at may ta adda kayo amang tultulong kan ni Marlene. Ta sila ang no agsubli di tabalayda. Parigatin dalaang iti ungay ken kabel no pagawidin yumanayin. Anya? Nana, sigud ka di akas jay ni Marlene? Ay saan? Sala nagkas jay idi pinanawan ti nobyo na. Nangasawa ngamin iti sabale, iti nobyo na. Siyempre, nasakitan iti husto. Aging gana nagbalinan na kasjay. Kastagayam, nana. Wain, iswa patsag maagasan pa'y laeng mait ni Marlene. Now, laki di at agtultuloy ti panang paagas yukin kwa na, madam. Mangantayon, manang Aida, manang Grace. Nakagao akon, aw. Wow, talaga ang nalaing kan nga agluto, Marlene. Wen nga rod, nagagat pa nga ginaw ka nagdalos dito'y balay. Maburi nga men, no awan aramidak, manang. Iso atulungan kayo. Ala. Basta itultuloy mo ti agtumar iti agas mo, wen? Nakababainan kada kayo. Adun tinagastos yo iti agas ko. Agyaman na kada kayo. Marlene, ti panagimbag mo ti panunutom, Iswa di mo liwayan ti agtumar iti agas mo, wen? Tapno agtultulo yan, ti panagimbag mo. Wen, manang. Maray, tulungan na ka ba niya?
Ha? Bug na di bakit ko kaputula lakaya nga miso. Anya? Na parte maray-maray. Nadya, tinanog-tanog na nga raw. Anya, kaya mau, agpatulong ta iti barangay. Ay, saan maray? Ay, kasano nga agnakam, no di mo idaraw, iti kasya nga aramidin na kin ka. Si kaki ding alalaki ti bugbugan na. Ay, itik unay na asawa. Ay, naapaw, pare. Isinap nga minayin. Kita man. Mairamraman pa'y akab-kabilin na ni Marlene. Nukas di nga agapa kayaw nga gasawa. Ay, maray. Apay, asino tinapat-patagkin ka, pare? Jay asawam amang kabkabil ken ka. Wanaw, jay anak mau amang ipatpatagkin ka. Ah, Kabailan ti konsensyam, ti mayadayaw iti anak mau. Gapo iti kasjay nga asawam, anag madimu gayam ti ugali na. maray. Isu nga isinam kitday, day a babae. Tapno makadamnam mutan ti anak mau. Ang runa ka adda pagdaldalanan nan ita, ti anak mau. Isu akas jay. Ay, dakabala na sinahan asawak, maray. Ngamin, ay, itik una. Anya! Ita, tanaimbagkan, Marlene. Kayat mo ka diti ag-eskwela? Ha? Awan pagadal ko manang. Da kami iti kabsat ko timang paadalken ka. Kababain manang. Di ka nagbabain. Ta saan ka nasabsabali ka da kami? Kasla kabsat dakan. Kamang dakan ti pamilyami. Amumot nga ulila kamin adamang iti kabsat ko. Kasken ka, awan mo't dagiti dadakkel mo iti sidong mo. So nga, awan ti sabali nga agsisinaranay no saan ada tayo. Nagsisingpot kayo nga agkapsat manang Grace. Napatag kayo matan kanya. Imbilang kayo nakapsat ko manang. Kat agyaman ak unay kada kayo. Happy graduation, Marlene! Congratulations! Happy graduation, Marlene. Agyaman ak unay kada kayo manang. Ipatpatag kayo unay. Ipatpatag da kamat, Marlene. Katlala ingam na agtake iti board exam, ha? Tapno makatrabaho kanton. Manang Grace, manang Aida, mabalin ka diti agpakada kada kayo? Kaya't kukumaasarong karan ti amak. Ay, katwala. Awan problema. Nasaya at kit di, tapno makumustam mo ti amam. When Marlene, ita taad dan trabaho, addaken ka nga agdesisyon, no kayat mon ti agawid. Ta kayat mo mo't amaka din na ti amam. Saan da kalapdan, ading ko? Sino dayta? Siyak, tatang. Kumusta kayon? Apay di dakon mabigbig? Marlene, ay na, anak ko. Agyaman ak talagawid ka. Sana ko na makakita, anak ko. Basit lang ang alawag ti makit-kita. Tanaapiktaran ti palagkita. Gapoy ti sakit ko. Anya? Kat asino ti kadwayo dito'y balay? Wala. Magbaybay sa tanabayagan na pinanawan na ni asawa. Anya? Sika ngayon ako. Kumusta kan? Nadamag ko na imbagan nga kanon anak ko. Uwan, tatang. Agyaman tayo iti Diyos. Ta isutin ang paimbag kanya. Ada tattao nga inaramat na nga instrumento. Tapno maagasan na, tatang. Anak ko, pagawalan ako ma. Naiparik na ti pamatig ko ngayon kahit ikan labas. Bumawi ako na lang. Sabi ko mapakawan na anak ko. Uwan, tatang. Mapakawan kayo. Gaputa ipatpatag kayo unay nga amak. Kat ikuyog kayon iti panagsublik iti syudad. Tadi kay kayat apanawan dito, tatang. Awan problema iti dayta.
welcome kayo dito'y balay. Pag naedem ti amam dito'y balay. Wen Marlene, nasaysaya at matlaang na makadunam ti amam, takaasimat. Di kay mat ngamin kabailan a panawan manang Aida, manang Grace. Jak kabailan ti mayadayo kada kayo. Tanapatek kayon iti biag ko manang. Kasta kami mutken ka, Marlene. Iso nasaya at mat tain kuyog mun ti amam dito'y balay. Tapno ada mga sikasukan ko ana. Kan tapno na anayan ti kinaragsak mo. Tama ka din namanen ti patpat gamunay nga amam. Wen manang, kat agyamanak manan kada kayo. No adda pagdaldalanan, ti pada tayo a tao, di tayo iruruman. No di kat andi ngayon, wano tulungan tayo, tapno makabangon manan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.